Alright, murakaza neza kuri YouTube channel yacu nta yindi ni freefire mu Rwanda. Uyu munsi bafitiye umukino wa agati. Nkubwira gukora subscribe kugira ngo ujye kurikirana imikino yacu ya buri munsi. Hano tugiye gukina agati. Iyi ni ikipe ya mbere, ira ni ikipe ya kabiri. Turatangura mu gitego, abaratanga abandi igitego barabatsinze. Okay, ngiye kubara gatatu. Nimara kubara gatatu ni kwa kundi. Abafana ewana mufana ikipe itsinda sibyo uvuze ingoma ibintu byose ndabishaka. Twagiye rimwe kwitegura, kabiri kwitegura, gatatu kwiruka. Alright, ikipe itsinze mwayibonye. Ikipe itsinze ni ingi. Mwe abitaga ndabata bakobwa bitaga ngwiki? Abanyengufu. Okay. Nabasaba gukora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi kuri freefire mu Rwanda. Nta kintu dukora imikino yo kwishimisha. Tukaruhura umutwe, tukaruhura umubiri, tukaruhura ubwonko natwe tukiruhura. Sawa, kora subscribe tujye tubana umunsi ku munsi, kora ga comment, kora ka like ubundi ibindi byose aheza ni hehera. Aheza ni mwijuru. Mwaturabakunda.